Ade aka mo frere wa. Ameka ne mani age pa ne se. Every school ba. Ne yakotutu efom. Ne yakọ school ni ehie ne ebampe. Yee, medi mi to ewie. Nkwala bro, ade anu meni ji won se ameka pa mi hu bi ne nkwala bon. So bon. Nkwala brem no. Me maame eya oni mi tukwan. E come ofa ho. No e my favorite uncle pa me dono. Na me ko ho a ansa na ebe ko no na wakuma akoko. Nti ebedu no e kon no e me dia. La bremu pa dru Christmas ya. Na ye maame no mo atom paboa. Ani atade she da pam atade ni bi wo se eburo nya atade. Dia me film mo fra brem ni say. Sesi a edu baby na sa aseten mu ye de mamia. Na makai first no say first no me ma me le to ma me di. Obia ni wa wanyina one kind in kwara just they won't take responsibility. Me kwara brem. Yes, simia me de pa. Me ye ka chire okrokro me. Me kai wo mbofra brem aye me de. Say manyini aye 3-4 years so. Me ma me di me share chire. Ya ko foma na nso to ane me di me ahye na ya me de Me da for mama na wasemo akwa banfa ma Adepa TV so ene so Adepa TV yeti abonten a ye bisa se aso tama na wo ye akoda no ene ma ba mpa na wo fi wo mofra bremu a e kai wo mofra bremu me no mienu ene ma ba ne ye ma me ne papa ye ma yen a e kai ya ye nya enkesa ne ya bofra bremu enti ka me ho na nne ma ba dwom me ne adwadefo ni nko bi se wo mo se die mpa na mo kai na mo kai a sen de si ye wo mo Midi edi akosi aboaje wa donko tap send so yes come home na me fansomo dey pa na o kai won kura brem I ma o die ade a me kai ne se na yakosku ni ehie ne ebampe ye medi mi to ewie enrade eno ana ya me kai no di man people pa sister why are see apa I'm that sorry dia me film mo fra brem ni say sesi a edu baby na sa aseten mu ye de mamia na makai first no say first no me ma me le to ma me di o hye matare o ye bibia Chese bibi kwa na oka se edo sududu susu na ye ya enye me na me tonti bibi ti se bidie me soja na ya de no bi no se dumu na ma me we pa o haje ena me to 10 cedis ya me nya ya ka boso me kura na nsan ye ati gwala brem de e bi se wonto wontua wonim de ekoso se de ya o ma me de ma se de ya o papa de ma me papa so no pe ma sempa de me to ne ma me ofi kromo ba ye tutu chichinga bi we Johnson de bia ba beto bia bremi mamme awa mama fe wo mum nyina so nti asesese ade na ye misa amen yo me da se se me di ka kan se obia ni wa wanyina one kind in kwara just they won't take responsibilities ye wonum bia your friends my yes open was se nkebre betimi assign na chia e ko besa ko ya bofra die die tisanse wo ya bofra enya na atodie wo da se wo busa usunkura e busa se de na hawo eti unye obi kan asem kire no no aye de wo hia amawo but wunyina you think of everyone wa be ye penya you bear your own burden plus others eno ene ma enyom obra e say no usua no na ka no nko wonyini but onye no hu se penny yo enafom eti da bia o na ye penny na wo take responsibility a wo fro nkwala abrim because me ma me wo papa wo utwa woni ama me utwa woni papa ni tina otimi ode ene say me utwa mani a me hu me papa bio adentra manyini papa nso ko na ebo me sha no no mo nyina wo tina ma me timi yam de na me feel very well e my brabo enu nti ana me kai se me ya bofra bi wo enka me pe la bremu pa dru Christmas ya na ye maame no mo atom paboa ani atade she da pam atade ni bi wo se eburo nya atade sanse ye nya bi she da di basa ni ye sha atade na ye ni age ene sa bra ni ye nwi akoko ni ye wi akoko afiafi enti ye ku akoko a sister akoko ne na kra na obenya kra wo de anidie enti me kai sa bra no a
mani agye paa But once and so what's me Korea sister. yɛtumi kɔ akɔ sɛ deɛ abusu nti no ɔrewi a wonhu saa berɛ no deɛ na ɔrewi a just wonya ne ti no koraa ne na nsono no na woyi mu adeɛ no hwumako ne gye ne paa de ku akokɔ nsono ne ti no ho no a sister gyae ɛne yɛnwe saa adeɛ no at saa berɛ no na akokɔ nam ne buro nya ataadeɛ na yɛhyɛ no nya asɛm Me da sister. Ene ma me ka me mofra brem se me de mitimi me de pa me ma me kokro me se me ye ka akire ogege me so me pe bia o ye ma me de me pe bia o ye ma me okrokro me de obeka bia me so me ye ma no nti eno ni ade a me kan e wo me nkora brem mitimi me de pa me ye ka akire okrokro me sa pacha omunni ho amen the mechanic Christmas so be show atare ma me no papa beto atare mpabwa ma na mo de na mo krom na ye che mo ne ama na mo be se o be kwa once bi ho ria wa ko one ho na ona na ho be obekọ bi an se be ma o ne ama yeah ene ma me fipa Fibronya tete bronya. yeah titi bronya mo kodidi wa ha mo ria na ma kodidi wa ha mo ria na ma kodidi wa se anti sabe Me da sister. Oh, me de Vivian. Me de Mika wa mbofra brem aye me de. Say. Menyini aye 3-4 years so. Me ma metimi de me hye chire. Yakofo ma na nso to ane ye de me ahye chire na ye me de cause me nuan mo de omo nante me de me ahye chire se me ni na nanso na ekọ a na be ma o de me be hye ne kon chi na fe de na ye kọ na mo amu nyini no omo suasua eja na eduane ni niamati na me kai a ya me de pa adwuma bi wo ho omo ma wo nye cause you akola nti na ye wo de ye nua aduane na aduane no mpe a yetimi nua mo ana wanti bi di mo ba na ye di mo na mawo na wa ye den na wadi na ye wo de because una wo ye ti say akola evom nti ta nya ma me kai a ya me de papa Okay, tiri mudana udi no a ya wo de pa ya me de pa kama di samiti ona me fi akola bi ya di nya chechere so so ntie chere na we no na ya maka mi de sakamia akada meda ade aka mo frabra mu a ameka ne mani agye pa ne se every school ba ne yakotutu efom ayeto oware meto oware ne saa ne ani agye ye wie a na yabo ampe wie so a ne yaye we say osimwe ne yakopilolo ne yema ne gye papa na edo anwumra so a na ho light ni ho edo anwumra na wasane ni pie saa ajai yabo ampe ne edi ahusie ene mkan mani agye papa me da se so de yes me da maso Bacho FM Ota for this year, papa. This is the Porsche. A chair with Ota. The man should call a broom. Sometimes, yeah, girls, you go near more and pay. As I say, any every stage, we want to make us a one pay you. So now, a man also go some of the tie. A twin can almost cover any movie. They say, Sanya meaning ye will be. And they say, modern Palano, my band. Old. Agona ye nyabio ne stories don't say first TV don't say by the fireside mame dokum no cast stories ko kwana nsinti kuma sa when na it was a very great lesson na yesua yenyi tam na yetietie yenyi no mu bebre yetie de bo eye bra but they say sa de no enni ho yama movies ni games na do so ma nkola ni do wa ati bi wa be kire no kra on kai na wewu akole bo watching this as yambo ampia on kai on onim sene ne yambo ware kra ludu kra de ye kakra no ware ampeni tire ye du kwemru kan sane ho
and by the fireside stories anima. I think senka other stations come the sadi and ever and kebe bua bi. Na wa nya ma me ne pa. Mama papa di. Yeah man. What say me that? Because then baby na yet ya house nti. Sa mama ne papa wo. Me kwala bro ma dia no me ni won say me kai pa mi hu bi ne kwala bonus. So born. Hey, Yeah, now we are ma we. same yes. Oh. So on so ya kwala dia. We ni so be yo kra. Satan na gro die e wo ho no. Upie kura na se wo ba. Usuro ewiase se obi betimi aye o. Bibi ba se dia ye wo mu idie. Se yakopon dum kwa na bo 7 na okodu fie mpa. Na o dia sida ye den. Amo. Ina Satan se busua ye nyina yetimi ehia ebom we ba ne nyina yetimi ahia mtina odo wo ye nkwala no emu ba se die o ma me nua kura twa aduane ma wudi a inde ye ni Satan de na meni eje sense se na mi nyini no se se ewiase no te se first no Na odo na na ewo anuafo ni ntam didi bomu no ma me. na emma meni eje nti me to na me ka sa first na anka wusu anka obeye se won upie kwa na wo ba nkwa na usuro se we ya me kwa ya do ma abebu nlo ba ese ni de nti santa na ya me ya se technology aba ma ewiase no asisa ti mi san ko ye chi bi o mu ye nkwala wo no di anka be ya me Na wa nya ma me ne papa. mi wo wiase sam upon say mi si me ni so ye kakra sam ma me ne papa ne de me ka hwe yakopon say mi mitimi trans enya 28 years before am ba be wu say be ma ni wait me ni we di mema ni di agoro sa omo first ye be ka say aligoto petinge nkran for friend be ayi bi kase ye bo ni say ye de bo na bu ni nyina bo be ni boy sin nyina bo bi but say ebe den say wo be cancer ma me ne papa eno de go say ajo se me ni ya twemu still na kwa na mete won beti ma trans more than years na me yes ade ne kwa na me yo okay with it ya me ni ji won kala group na me ko school ya me ni ji won kala be me ni ka churu to me ke fi class 3 bo net bo fi class 3 kom se na me captain kom for na me captain ni ta ne me ni nya ye kokko ti su ni ma sha ibi be ye ko do em kan bo bole tu jon si e ra ti sa di we pa para be bo ma bo pa na se mi china o ye mi ahwe amahwe ye se yan na ba tete okwan so no wa buro ye se na o be hure yan ba tete okwan so buro ya se na se mi no o so me da sentence ba bia me ko bi na sports o hu bi bia so me ya me tu short put land job me bonnet bo bi bia me ye bi apart from sports no ma me nyana me and so na no ye bi bo ye tu mi ka me ko fi na o bu tu sports a de to ho anya se nti ye re yi go fo be be se na o mo huru e me ko ti ta ba ko bro no oh me nkasa na so mani ade na me ni ma de papa na so ko so sports na mi tu ni ti no teacher na me bu ade so teacher for no mu si fo na de man kan na me na teacher for si fo kora ntina nya ba bi am se ne dia ade ana kan so ni pese me ye sports organizer ba bi ana me ti won no any journey ho Usa akola bi bob bobo bi ana wa fe. akola ki to mo ye ire mu ho o se se be ma eno no memma te se system mo size na bobo in friend ma me am kan se akola we so ba no se ai o se friend kwa so me di dia kwa passion se na ma be ma mo hwe no akola no tumi memma nyanke to o bobo no
mo de munya kakra da chim no benye ba bi ewura obekọ nani mo abaka te ma me piti ere ma kan because ade akola na ewura ni eno no de be yi ti ma me ni ja ni de shan ya cause ba bi ala me ti no wana am wa o ti sa ke school ba uchi nya ba school ba na chef ya no ana e jo mo ma nyi se de o ni me ma sem Omuni masem. Papa no ye sofo. Papa no ye sofo. Titi o de titi ye no. Timi ko yan kwala ba sem. Timi ko di be mechi. Timi cha sana me o. Sefa say yes 5 years. 5 years na me we. Baba ni. Ne papa no. Bana no. Baba e kwa wenya 20 something you no ko pe wa. No ba ya. Daniel manema ne de busuan ya busuan obi ni papa side mama side obi ni bi eni wo da wanyi sem so wa da bi an kala na bi chiro me na bi chiro e wo Daniel ko be man be ko yusu wo ja wo si wo no on fa obi ani ma be ko yusu wo ja be ko nja se wo be nya wukunu no e ma sem ta fa che ya wa de ko ye ani ma na me ma ne fa mo se bi esi wo ya yi man fa mo that sin be free ho akọ akonya kuna oya ya na akọ to was bi be oya bra ya sa sin enye de ma ngwana na mi show ma dwuma nya na mi tuwo ba be pia no betina bia bi tuwo da na mi tuwo ka tire ba no one mo bia ba hwe papa ti a unso bia ba hwe da bi no wa down for da bi na mi ja ti me mani wi bi Akwa family department so yo mejemoso ba che na ya sembisa ne say o ho no ma won krabere meden pa ene si utiri ma wo kai e ma wo sane fe won krabere oh me kai bebre ye di kan me kai tamana me nkwala brem no me maame eya oni mi tu kwan e come ofa ho no e me favorite uncle pa me dono na me ko ho a ansa na ebe kono na wakuma akoko nti ebedu no ekon no e media nti ya me kai pa nti u kai na wa fi nkra ma fi me nkwala brem so oh bibi atwemu da ba se se de me anka no so wa free sorry me da se so ne me so me da mo ase pa de ma me kai ni se me nam na na pe ma asem pa minyi ye be 8 years na no de me share achire eno na yeah at times ma me fe no ana de a e ma me ka me nkra abrem ni se once yesu so ano bro nya be so na ma me ato atare ama na oto a na me de ahye me sumi ase e ka me nkwa nka de nchintem ni enko ye krom ene ma me ka ma o ka onkem ne se bro nya atade no so do share ene yesu so anso si ebusuafo ni bi fi abrechire abasa na yesa na ye de na se wa ho keka ekọ anim yi na so ka ho ene me ho ana me kaya na me penkurobo panti mo ana me mani ye bibiam first pa na bo mbonku na makotete kwala board ye na mafa konko mienu na me se me no aduane enti ene nyina ma aduane no me pepa na me kwala bebi ade na pepa yonkuro na ma boaboa nkwala bebra no mesemomla obi ankofa ni sika mla meto emo na me tete mo ni gu na satam so krase ne wa haban ketenkete bi ate se de chechere mo no na ma tete na me ton ma nkwala no ti ene mo ane besim tinam se ma ye bia jai pa nkurobo me ya de pa tisa na me kan nkurobo na me se me nya ya abofla biom sa na ma bo nkuro tinkurobo de me ya de pa Mr. Mankwa me wo fase wo se ni ska bane de awie ni project no eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem enemremu na monte tap sending kan no so ne de tap send here easy fast and secured way ubetimi send this free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say
Chirani say wonko App Store na Play Store. On download the tap send app no. Or download ya. Ebebu sanso promo code. Oma the pet TV shim. Obenya €5, £5, and answer $10 on his first transfer. And you make kwa friend a catch them. Tabi minyanwe. Esansa tap send at the good news aba. Tap send the giving the customers won't or the tap send wallet aba. I know about anything. So your customer who you cases here. Ubeti me a tap send app no create wallet also. And it's a rate in the costra now the Sikako wallet no. And I say mpo betimi atosusu nkakra enti abere sema opeso send sika bagana no anse wa send sika na bagana and I say oba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no tie and you said to say you use momo Ghana hayru sa pepe se see tap send that trena shim kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no